Sule na inaki magereza. Dio tira ayo magereza. Dio na wewe wabaye jambo y'umuhumuriza. Na yo magereza kwa menshi. Bega abantu Imana baragerageza. Yego. Kera turi abana yateza kubabaza kugerageza. Kandi ize ko turi ubuzima. Ko babona muri jambo cy'inazo. Mubeze. Bega abantu abagerageza. Yesu begerageza. Yesu begerageza. None ayo begerageza. Yesu begerageza.
birango bitanga ubwenge burazima. Ndavuga rero ibi ni iki? Ndandodoye ngize intege y'amagambo y'amagambo. Ibintu bibi biranserukiya ngwa munsi. Ndavuga nti Mana, wewe ukabisha. Wewe hata majambo sio yako. None hatari Israeli irashira haikuwa Mungu. Wewe ukaambia
bisobanura mbere yosefu aba afata yashoza atindagaye yarapfuye cumi niyo sibwa cumi niyo mbega aho ukuri baramwishe kandi imana yari yabaye amasezerano azokunda mwitwa abantu bose bavuka bazokujya bakirake mbere na sona yuko yabirose iminsi yakireba nabyo bari bambeshe nakagasakoshi ibintu byarakoze ndatashe nabihebye byose bimurira ndicara n'akazi bwahindutse ariko barambesheye kandi imana ijambo wampaye nawe ritabaye ndaryemeye ntutinye ko ndi kumwe nawe sawa ntukire ko n'imana yawe sawa sawa ukamenya nzagutabara benzo kuramira ntukomeye kutoka mbali yakoresha bose azoteteka ateteka ayijewe netereze kandi netereza kuramba y'amagambo ayijewe netere natekeye kwake amara
arasubira nukuri arasubira aranshumusha arangagarura ku musozi ndacyari mu isi siko mbaye kuvuga ibijyanye n'akantu k'ijambo ry'Imana simaye kuba yuko nafise amagerageza kubera ku bijyanye n'icyo gihe yarambetse mw'abantu Imana Yesu arahetse Yesu arabara abakengerwe Yesu yokwambika atitaye ku byiyumviro byanyu ataraze mwebwe ko mubona mubishaka no mutabishaka wenyine akanyambika narahetse haleluya umuntu yahetse abantu babona n'amahoro menshi yarahetse Yesu arahetse arashumusha arambirishwa n'ijoro kuri bya bindi abo bantu nabo mubona boga turabunamiye kabisa no kunamira Yesu merewe neza kandi iyo bitaba bijya bintu mwambure simbageza hati byaramfashe ibyo bintu iyo byacu n'ubuzi ngeze ngahandi anyubize iyo bitaba ibyo bintu sinari kutageze ahandi barafashe nuko bashyize ku ngufu nuko bashyize ku ngufu nuko babanje kumbeshera nuko gusa babanje kumbeshera nuko babanje kumbabaza mwagize Imana yikeneye kandi atari uko sinari kubipfa ibyo bintu sinari kubiheba sinari kubirekura ibyo narifuza sinari kubirekura ndabona kari agaciro kanini yarambeza hari bitoya cyane nasabye bitoya nagirize ntabwo ibipandisho byose tubivugana ukuri ijambo ry'Imana niko konyine tuzogutunga ukwizera ijambo ry'Imana konyine kwahanije nturabe ibiza birwanya iryo jambo twebwe tugendeshwa n'ukwizera ibyo bagomba n'ibiboneka tubagomba n'ukwizera sigaye hari ibyiza inyuma y'ibyo ubona ukwizera ni ukumenya neza ibyizigwa udahekeye ngo ntibizoba kandi bitabone
Exactly.